Krumzari, Yingtabri Sumutaram Usari, Simur Pauda, Manipur Super Speciality Hospital, Lingana Bakanari Hana, Minister Fondokre, Lantabal Kunjamapada, Saktileba Boma, Pokabadami, Emasole, Amadi, Kangaboki Barika Center, Maheris in the Nunga Tazindagi, Police Lakshan and Bohanavada, J gas Kapagi Todota, Maheri Nipan Yauna, Muitara Sole. Maboma Pau Pizari. Manipur dagi mapalda ana layengi chapada ahen senfam changliba amasung tengnari ba khudong chadaba kaya yenglaga state asida super speciality hospital ama likhana ba khanari haina Chief Minister Okram Ibobina fondokre ngasi chathakiba assembly bifamgi Manipur appropriation number 1 bill pass tonana bagi khanabada wafamasi fondokibani bill asigi khanabada saruk yaraduna opposition nuchingba Dr. Aibol Bina April dagi chanaba hawgadaba food security act asigi damak constituency amagi damak BPL gi makhada leba kanaba fangadaba Chada Marifu Taret Asidagi Hangar Haningi State X Policy Inglisini Taragi Draft Policy Ngasi Fauba House Ta Euro 3 Draft Policy Asida Hepatitis C ga co-infection Lebesu Hapchun Haningi TSM Kumana Society Amachakot Pada Mahima Singh Huxel Amadi Food Security Asi Yamna Maruoi Ahum Asida Sakana Ahenba Being Jahaningi Haiki Chief Minister Oibo Bina members in the Pukalakiba Wafam Singh Doraduna Food Security Eki Makada Kanaba Fangadaba Musing Asi Constituency the Lepanati, Manipurgi Apunba Missingi Chang, the Yang Lepani, Matangi Station, Nanganaba State X Policy Draft Adu Putonaba, Honagi, Maduda, Hapchin Bayabasing Hapsinsi, Land Use Policy, Cabinet Putotuna Kanarabamatong Consultant Amat Nektuna Policy, Asigidamok Planning the Takre Haiki, Delegi Chenekia Puri the Labor, Manipur Vavanda, Transformer, Kinjile have a Wafamadu, Tigalubada, Matik Java, document like day, State PWD na, Tigapada Sut like day, Hiramasida Chief Minister Tanaraga Kari Tobu Yabagi Habadu Yang Singani Haina, Minister Funjatang Tonsing the Fondokre, MLA El Ibum Chana Vavan Asi, Momo Maril Tana Latre, Habaga Mari Lenana, Pukalakiba calling attention Namada, Minister Napakum Pivani, Motion Adu Pukalatuna, MLA El Ibum Chana, Vavan Asida 33 kV power supply Amathamduna, State Karadamai, Karamna Pirivano, Bavan Yika, Pivadasu, B Kalaga, Achan Mirai Naide, Fangliba Chana Tanaba Polam Singh, Asuki Matik Mamal Wangi, Haiki, Minister Namaka Taraduna, Bavanda Leva, non local Singh, Asigi Mahota, local Gimui Singh, Sindona Bayang Singani, Bavan Asigi, Resident Commissioner Ama Mapungfana, Lehanavasu Yang Sali, Rumpi Vidamiam, Yafana Bohonari, Micho Mikai Nai Habadu, Yang Singe, Haiki, Consumer Affairs Minister Na, IOC Amadi, FCI Asi, Stena Kahena, Kuting Jinba, Ngamdabagi Matang, Lay Haikre, MLA Shiam Kumana Organization Amana, Hector Ban, Blockade Toxilapa Matanda, Tangai Fadana Chung the Vayada Walam Singh, Mamal Wankalapagi Matanda, Pukalakiba, Public Interest Discussion Amada Fundokibani, Minister Namaka Taraduna, Sakana, IOC Amadi, FCI Ga, Afaba Mari Lay, Handak Petrol from the Bagi Awaba, Adu, Drivers in Tabak Lepibanani, FCI Regional Officer Mahang Vanina, Handaki, April Tadagidi, Jeng Marang Kaina Fangan Bangam Lagani, Hauzik Sangai Pro Amadi, Querengaida, State Ki, Jeng from Topasing Chang. Yaudana Fangli Haiki, Nasigi Famna, Manipur Appropriation number 1 Bill Inglisini Taramari, Amasung Manipur Appropriation number 2 Bill Inglisini Taramari passed Tauke. Manipur State Commission for Settled Tribe Bill Lisingani Taramari Amasung Rajiv Gandhi National University Manipur Bill Inglisini Taramari House introduced Tauke. Nasi Charana Puntaron Taba Matamda Singzame Police Station Gimanum Chamba Langtaba Kunjamapada Saktileba Bom Mapokabam Sole Solabam Edidi Sorokabam Roman Apopa Esmani Lilong Chazing Mamalakai Dagini Kai Hana Soktabadagi First at Piaba Matunda Mayum the Hankre Bomadu Lambigi Mataida Paiba Lebak Marakta Funduna Tamlambani Lambi Asida Assam Rifles K Kambuna Yamna Toina Patrolling Chapana Nasigi Bom Adu Assam Rifles Kambuda Attack Toropo Rambaya Hari Bom Pokaiba Aduna Maram Oiduna National Highway number Kuntramapan Infal More Lambida Gari Chatok Sasin Tauba Matam Karatinki Taudo Tofum da Manipur Police Ki Makotombo officials Sing Latuna Tibu Humbagi Tabak Chatakre Bomadu Kanana Pokaihan Kibano Haiba Hauzu Fabugi Oina Chapsaba Kambak Amdri Ngasi Pangthokba Class 10 Parikya Ge Science Subject Thopa Numit Asida Kangabuk Center B Puzag
Pujari Girls High School da taba mahiroi singna makoi da piba matam tenli thangnaba khangabo Government High School ina sangi haba wahaudagi mahiroi amadi guardian singna nungna thomjinduna irang thokre police na irang adu laksina naba honabada blank fa amadi tear gas kapre thodo sida mahiroi nipan nupi police ama amasung mahiroi amagi langminaba ama soktuna district hospital Thawal da lakanakre thodo singa sinumi yungba pung 12 tarakpada parikha loirapa matamda thokibani Pujari Girls High School da taba mahiroi singna parikha loiduna thorakpada khangabo Government High School da taba mahiroi sing parikha thaduna leramba thenarapadagi mahiroi sing amadi guardian sing aduna makhoina tariba center aduda nungna thomjin kibani board ki member NG Akasini na phongdopada thodo adu vap tanadabagi thokibani final bell yeba matamda school ani gi marakta khenaba lekibana thokibani masida miyamna lana ubiganu Jerio Thawal case amubana center anwi makta mahiroi sing na phongphang thokpa matam chapchana phangki school da season ariba gari yenglaga bell yebani center amana matam wana pikiba leite masida miyamna lana ubidana ba apil tawki Dr. Kishan Token amadi Rajan mihat ki batangda tangka ohumlak hanna court ki right lauthokna lakhiba thawung yaning de haiduna mihat asi matangda semkiba JC nangasi thangwaiban fishery gate mangdagi lamfel pataleba CBI Imphal branch ki office forward miyam gi oiba khongchet amaga loinana CBI gi SP gi khuthangda memorandum ama pisinkre Anderson IM na nyati na happy kraba thodo aduda chenaba miyoi faduna while jatraba phawba jerak pibi daba amasung rai pige daba numit yeithotuna lakraba matang thagi tang manga da rai lauthopagi matam lepkiba si makhatana sangdok pidanaba wafam sing memorandum aduda yauri JC gi mil singa SP Balasubramaniam ga wari sanaduna case asigi judgment soidana haidolagani haibagi thajaba leire phongdoraki memorandum pisinkraba matungda miyam gi oiba mifam amasu Thangwaiban fishery gate leba ima Pantobi community hall da pangthoki informasida UCM Amuko Amkil Kil Poirele Marol Ipsa Thanil TUC gi mil sing susawiyaki March manga da pigadaba adjustment asina amuk yaithopa tarabadi akan wakhongjang changsingani miyamna pamba adjustment oidrabadi higher court da wakanaba warep tawkre कोई जजमेंट से अमुक डिफर तोरने अमुक ये थोने है बसे कंटेस्ट तो भी कॉन्डन ने डिक्लेयर तोरिबा कोई एक्यूज मैन या फाबी हुआ है बा अदो अहुम सुबदा कोई की केस असीदा कोई की चेनाबा मी खुदिमक फादरी है बसे मसी की एप्रिहेंशन लई वांगोई मखा लकाइदगी थौदाम दिग्विजयगी असिबा हौचांग असि हयेंग मार्च टांग अमगी नुंथिल पुंग अमा फावबि मनुंदा कनागुंबा मतना क्लेम तौरद्रबदी आइनगी मतुंग इना पोस्टमार्टम पांगथोलबा मतुंगदा डिस्पोज तौरगनि हाइना वांगोई पुलिस स्टेशन गे ओसी मुनाना तोपा जेरोल अमना खंगलकली Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur na demand tariba Meitebu Scheduled Tribe list chalhalu haiba asi achuma khonthani haina ADC Tamelong gi chairman G Sohem Haumai na ISTV ga akhanana unabada phongdorakre mana makhatana Manipur hairaga tampak lam khata da miyamna uba langani chingtam pulaga Manipur sembani ekhoi gi hawrafam amatani jati amada ekhoina ariba yehlomini haibi yade chap manai tribal ngatani haiba wafam thamlakhi hoji Maitai sing na tribe ni hai na hoji lauri ba phibam ase ID achumani hai na accept tawi as a how organization gi president ama oina ina haininge Maitai hai bisidi jati gi maming nate Maitai is organization name Jilarong Kabui organization name Tangkhun organization min naktani jati maming di how ni happen ade kuki isinaw singdi the same makoi ki jati amoina lei masu indigenous people of the world ni kuki habisu ade how habisu indigenous people of the world happen Maitai na tribe na kan demand ta kumbu to sumi he is rightful claim ni adubu magi jati maming ni how ni haina ani adana Maitai habisu organization maming ni sekmai busu Maitai hare Andro busu Maitai hare Bamon Maitai hare Pangan Maitai hare Maitai habisi organization maming ni adon jati maming ni how ni mokhoi tribe ni have claim si sumi hai na accept ni Amaroda Manipur da Kuki state demand tauri Nagana alternative arrangement ki demand tauri ofam singasi Maitai na amata yabang amdri Fibam asida sarkana khong thangba lalagadi Manipur asi soidana nomadi pokairak payai haina Tamelongi ADC ki chairman G Sohem Haumai na phongdorakli Manipur sarkar na ADC ki members sing da Sakti P harabasu hojik phawba chapchana sinadri haiki state PR su yadramina alternative arrangement si kurino sa haibang amdramina
marak asna pun bejabadi autonomous district council sini adon autonomous district council ni da 6 dun ki power du pirga maning makha oina naga su kuki su pisilaga aduga state kaidadna north east state threat ta laiba 6 dun power pi bugum na pisilaga sem lo di phagni haina ai opponent le natana kuki ki state demand da jausiluro naga ka mitai mu pulaga mu civil war thoku je aduga alternative arrangement si career khang do arrangement tawro kuki ga mai tai mu pol ga civil war thoku jai sem ja ro do port oibni na aina khang ma phau da di masi adugu ma taw buna phagadra haibsi ai as district council chairman amana haininge masi di ai district council member oina haibni masi jati ga oina ngang usnate हाइबदी मणिपुर दा एकोय द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाइन एकोय बु सिलगा थबक अमत सु पीदबा तौबुसु ngамदबा ममिंग थोम थोल थमसिदा मयाम सु पेंद्रे मयाम पेन याना नबदी अदुगुम सिलगा खुदोंग साबो फंगदरन खली Joint Student Coordination Committee की मेंबर सिंगे टीम को निपाना बोर्ड न लोबा क्लास 10 की परीक्षा सेंटर सिंदा यंगसिंबा चपदा सेंटर खरदा परीक्षा अमा ओइबगी मो मॉडल तादना पांगथोलंबा थेनरके हारी पिसंगवसा विद्यापति हाई स्कूल की टॉयलेट नोट मयाम कोइचाई चाइदुना लेरमखी महिरे अमना क्लास टा नोट पुसिनन महोनरमदा कमिटी मेंबर ना लहोखी एम तोमचौ हाई सेकेंडरी स्कूल मयांग इंफाल सेंटर दा लमदम असिदा मतम कयागी ममांगदा चनरुद्रबा परीक्षा दा खोंबान चेनबगी चनबी अदु थेनरके सेंटर अदुगी मपांदा मतौ करमना क्वेश्चन नंबर 32 33 38 कुलुमदोय अमसुंग कुतरो पुथरखिबनो अमदी क्वेश्चन सिंग अदुगी आंसर सेमलबा मतुंग जेरोक्स तौदुना पिसिनन महोनरमनिबनो हाइबा असि स्कूल असिगी ओसी एओसी एसआई अमदी बोर्ड की इंस्पेक्शन लाखिबा ओजा सिंह अमदी मरी लेनरिबा खुदिमंगना थिदोकपिनबा खंगली जोनस्टन हाई सेकेंडरी की ओइना महिरे अमा कमिटी दा बहुत थाबने हाइना सरेंडर तौरखी महिरे असि बोर्ड की एग्जाम इंस्पेक्शन टीम दा खुसिनकी इंफाल की एग्जाम सेंटर दा फाउबा एग्जाम अमा ओइबगी मोंग ताना पांगथोकत्रबा फिबम असिना मनुंग हंजिनबा अथापदा तारिबा सेंटर सिंदा करमना एग्जाम पांगथोलंगनी हाइबदु मरी लेनबा अथॉरिटी सिंह अमदी मियामना खंथमिनबा मथौ तारे कमिटी ने चथरिबा इंस्पेक्शन असिबु मियामना अमदी मरी लेनबा सिंना पुलिंग थोगपियु हाइरी All Manipur recognized private schools welfare association asu inspection team ahum khaidokuna class 10 ge parikha singda koina chatuna yengsingkre exam asi loidiba phawba makhata na yengsingani hairi Student League Manipur nasu Johnston School, DG High Secondary School, CC High Secondary School amadi Standard Robert High Secondary na chingba school singda chatuna yengsinbada niyom ki wangmada parikha pangtholamba thengnaraki hari parikha thariba maheroi nupi amana mobile sizinaramba Student League Manipur ge kangpuna thengnaraki haina cherol asina khangalakli प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इम्फाल सेंटर नसिंदना मोइरांगपुर ब्रह्मकुमारी सेंटर दा हुंबुटा निपान सुबा महाशिव जयंती सेलिब्रेशन इंग्लिशनी तरामरी की थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा पीएचडी मिनिस्टर आर हेमचंद्र वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर के रतन कुमार सीजगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस जुकिंद्रो ब्रह्मकुमारी मणिपुर इंचार्ज राज योगिनी ब्रह्मकुमारी नीलिमाना थौरम पुसिंग ओइकी थौरमगा मरी लेना मिनिस्टर हेमचंद्रना दी ग्रेट नाइट ऑफ शिवा धर्म कुमई असी मपालेबाग अमदी भारत सिंबा थोंगना पांगथोले महाना मखा तारदना मियोइबा हाइबसी सीबा नाइबा मपोने नुंगसीबा कलकपा लेतबा अमदी कथोपा कयाना लिचिंग ओइसी इसादा आत्मा लेत्रबदी मियोइबगी हकचांग असी करिसु नते हाइके peace we are talking about silence we are talking about कोई इसागी यामना तोआन journey और spiritual journeys जम को मुझे अभी भी पढ़ूंगा मुझे कहीं लोग आए हैं सारी गाड़ी तो लाई गाड़ी आप सब तो लाई ने असल में सुबह रिक्शा तो लाई है मुझे कौन तो लाई है अभी मालूम है कि गाड़ी घूमते हो कंट्रोल है वो अनोबो पुथोकदरिबा एल्बम की कैसेट फिल्म की कैसेट लीला की कैसेट सिंगी मखुमदा अथुबा मतमदा सिंसोय सोयदना मैते मेंगना मकोकता चावना थाबा अमदी फिल्म इसे सिंगदा लोन्यान याहोंदबा हाइना मिलाल अमदी फिल्म फोरम की मिहुत अमदी स्टॉकिस कांगबु की मियोय सिंगा पुना फमिनदुना यानाख्रे अमरोमदा सुमांग लीला काउंसिल न सिंबा चही असिगी पांथोकदरिबा लीला फेस्टिवल असिगी मयेक सिंगदा लोन्यान याहोंदनबा मिलाना कुमने यंगसिलगनी हाइदी मिलाना लमदम असिगी महिलोय संगसिंगदा मपुंग फाना क्लास 10 फावा मैते मेक तमलिब्रा अमदी क्लास 9 दा additional English लोहन बयाउरिब्रा हाइबगी यंगसिनबा होरगनी हाइरी
मणिपुर की प्रजा सिंह एंटी करप्शन थाजरबदी आम आदमी पार्टी की मिहुल सिंह वोट काफम थोई मार्च थागी अहोब चयोलदगी इलेक्शन कैंपेन हौरगनी हाइरी हिरमसी मतंदा पाउदम अमा वफम चेकोंद आम आदमी पार्टी की ऑफिस ISTV न्यूज का अखनन उनब पार्टी से लुचिंग फोंदोनखिबनी पार्टी से स्टार कैंपेनर ब्रिजुरेखा सामोन फोंदोखिबद लाकदौरिब 13 सूब लोकसभा मिखल की कैंपेन मार्च थागी अहोब चयोलदगी अंगम्बी थाकता युमतोंग कुदिंग चंगदुना वोट खोंब हौरगनी हाइकी मिखल यारिब मखै सेल चंगंदना असेंब अचुंब मिहुत थागननब पांदम थमली हाइकी कैंपेन से कोई मार्च था हौरपदगी डोर टू डोर हाउस युमतोंग कुदिंग चंगगा AAP की तोंगान बसबोना मैम खांगनमिनबा इंडिविजुअल लेवल दा मी कुदिंगमक उनरगा अदमाइना मफम कुदिंग मणिपुर की लेरिबा मफम कुदिंगमक ददमाइन चंदन क्वेश्चन साम लोजरे कैंपेनर जोगेश मंगी वाहेंबमना पार्टी सिगी इनर मदी आउटर की म्यूट खननबा हौजिक स्क्रीनिंग प्रोसेस चथरी थुना रिकमेंड तौरगनी हाइकी आम आदमी पार्टी की वाकलों थाजबा प्रिंसिपल गांग चटपा सोशल एक्टिविटी क्या तौरपा अमदी पॉपुलरिटी द बेस तौरगा कैंडिडेट पुथोकनी हाइकी स्पोक्स पर्सन रोशनी कुमार याम्बियमना समाजदगी करप्शन मुतननबा खेनबल लैतबा अमदी राजनीतिबु डिसेंट्रलाइज तौब वफमसिंग असिदा आम आदमी पार्टी से लिंकट किबनी दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सरकार लापगा मणिपुर पार्टी से लिंग नते हौकिबा लिसिंगनी सुपना 13 की जनवरी फेब्रुआरी मणिपुर पार्टी से मरु हुनबा हौखरे फोंदोकी आम आदमी पार्टी से दिल्ली सरकार सेमद्रिंगी लेरे मणिपुर से लेरे 2013 की जनवरी फेब्रुआरी स्वाइदा मणिपुर ऑलरेडी अखोगी प्रिपरेटरी कमिटी से सेम लेग्रब अदुबो ngसाइगी मयाम तानरपदी अखोगी इलेक्शन दिल्ली की इलेक्शन की मतुंदगी मियो अयामदा अवेयरनेस ताकना हाइबता आउना लैबगी दी मणिपुर अखोई दिल्ली इलेक्शन लेरब मतुंदा खतम लाखरो मतुंदा थोलपदी नत्ती इलेक्शन सेल यामना चंग मणिपुर आम आदमी पार्टी की फिरेब से कदाई फाउबा सनब यागनी अमदी कया यामना लमदम असिगी अमरपुर सिंह सुमथोकप ngमगनी हाइबगी मतंगदसु मणिपुर कैंपेन कमिटी की कन्वेनर हरेश्वर गोस्वामीना थाजब लै हाइब वफम सिंह फोंदोकी मणिपुर मयामना इलेक्शन अम तोरक मतमदा पैसा संगदब याते हाइबगी थाजब सनबी असि लैतब नते अदु अखोइगी आम आदमी पार्टी मणिपुर की वखलोंदी हाइब चनबी असे हाना लेगिबा करप्शन की चनबी अमदा तावकिदना तोबनी लेगिबनी हाइजना थमजनिंगी मरमदि मिवय अमा आइना थमजनिंगबदि मिवय अमा करिगुंबा अखोइगी चमानबा मिसक अमक सेकेंड हैंड की दुकान यूज क्लॉथ की दुकान में चंग मतमदा महक एनी याम रेस्पेक्टेबल मी ओइरबोदा पैसा बार्गेन तवी अदुगा हाइबा मियो एनीबॉडी अमा ओइरबसु अखोइ बतागी पुंग जोमन सिंबा लैलिबसिंग असिदा चंगबदि पैसा ताव हाइदे चमाना मियोयमा सिस्टम अनि द एक्सपोज तौरकांदा तोखाइ मोंगदा मखोइ सबलोन थोरप अदमाइना अखोइ मणिपुर दगिसु हाइबा करप्शन की सिस्टम असे लैत्रब मतमदि मियामना पैसा यावदना पैसा चंगदना वोट काबा याबगी लेप याबगी फिल्म मदो अदुमक लातने थमजनिंग ISTV पाउगदमक एनजी संजोय गलोइना नाउरेबम फिलिप्स चेकोन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की जयपुर खनौदा मणिपुर ऑक्सीजन प्लांट प्राइवेट लिमिटेड ना ngasiदगी ऑक्सीजन पुथोपा हौरे हाइना ऑफिशियल ओइना लाउथोखरे ngasi प्राइवेट लिमिटेड असिदा पांथोखिबा ऑफिशियल ओइना लाउथोपगी थरम अदुदा कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर M ओकेंद्र सिंह कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर गोविंदास कोंथौ जमना मरोइबा म्यूसिंग ओइना सरयाखि थरमगा मरी लेना प्राइवेट लिमिटेड असिगी प्रोप्राइटर खागेम बना मणिपुर दा मेडिसिन ऑक्सीजन अमदी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मखल अनिमक मियामदा मतम की मतुंग इना मरांग कायना फंगननबा पांदमदा थबक असि पाखबनी मणिपुर दा यामना तोइना थोपा बन ब्लॉकर नमरम ओइदुना अनाबसिंगना ऑक्सीजन सिजनबा फंगदबगी अवाब कया मायोकनबा अदु खरमखैदी कोनबा ngमलगनी हाइके मिनिस्टर गोविंदास ना लमदम असिदा लाइरिक लाइसु हेरबा नहासिंगना एंटरप्रेन्योर अमा ओइबगी वाखलोंदा जंगसिललिबा खोंथांग असि अफब थबकनी मसाना मसाबु थबक पिजनबा होनरिबा म्यूसिंगना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तगे कानबा कया लौबियु हाइके अनौबा मणिपुर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013 सिदा खुदोंसाबा कयाम पीरी मदो मसी आई मांगद लेंसिन बेरिबा OSD MSME द लोइन लेबिराबनी आई होजे अकनोदा आई खागे मदा सेम पिजगे मसीद लोइन यावरबनी गेजेट नोटिफिकेशन यावरबनी अदुगी मथक्ता अखोइगी पावर की सब्सिडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दा अखोइगी 3% इंटरेस्ट रेट से सब्सिडी पीबा अखोइना असिगुमन सिंग लोइन यावबसे मसी खुदोंसाबसी अखोइ लौबियु खुदोंसाबसी लौबिद्रगदी
इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनौब लाए है मसी खुदोंचाब लौबीद्रगदी कानब फंगबो ओइरोय मिनिस्टर ओकेंद्रना मणिपुर चिंजाक पैफम मतिक चाना थमननब सरकार असिना थबक पाखली रेलवे लंबी सेम लोरब मतुंगदा ट्रेन दा थाव मरांग कायना पुसिलकदबना मणिपुर थाव गे अवात लेगनी थाजदे अमरोमदा मियोबना चंगदब याद्रबा अमा ओइरिबा ऑक्सीजन लमदम असिदा पुथोकचदुना फंगननब होनरिबा असिसु मणिपुर गे अचौब लन्नी हाइखे रेल फेट से मालूम सारी मसीना नेक्स्ट ईयर 2015 दा कमीशन तब होरगदी मसीजे कोई खरखैदी कोई अवाब कौलानी लोनना चिंग चाक थमनब एफसीआई की गोदाव ने कोई बिशनपुर का हजिलेब इम्फाल ईस्ट का पाइपलाइन दे लेरे अथवा मतम द मसी सैंक्शन सु तौरानी कोई खंजबद कोर्ट ऑफ कंडक्ट की ममांग द फुब लाकपी है हंतक यूनियन मिनिस्टर लाकपीरगा काय खुमनजरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तो की मतिक प्रेशर तौदुना हबदे कोई की लेरिबा वाबसे अने कोई द बफर स्टॉक से चिंग सु लेरबा थाव सु लेरबा मसी ऑक्सीजन सु लेरगदी अखोने याम तोना मणिपुर खुंदामिने अखोई कांगलुप्ता मयाम बोरिबा मैते अखोने तोना नोन लेरिसे करिगिनो हादे सुब असोन मयाम दुना सी फजन लेरगदी पंगनोन दोंद्रसु याबने अखोइसे मणिपुर सरकार की एम्प्लॉई सिनमी अमसुंग पेंशनर सिंगे हौजिक फंगलिबा दिया गे चांग असि चादा उमुद्रा निथोइनी चीफ मिनिस्टर न चादा मरिफु मंगानी हाइकिबा दु आरामनी हाइरी एम2 अमसुंग एमजो गे अपुनबा जेसी की चेरोल अमना चीफ मिनिस्टर न दिया गे चांग असि चादा मरफुद्रा यौना सेंट्रल गवर्नमेंट की मानना पीबंगम किरोय हायरगा करिगिदमक मणिपुर जुडिशियल सर्विस ता लेबा एम्प्लॉई सिंगदी एरिया न चिंबा यावना सेंट्रल ग मानना पीरिबनो हाइबा वाफम असि सेंदो हनिंगी हाइरी Disability Certification for Medical Doctors Saibasida Nomagi Oba Sensitization Program Ngasi Class Hotel Pangthokre National Institute for the Orthopedically Handicapped Amadi Spastic Society of Manipur na Punna Sinna Pangthokba Training Program Hawdopagi Tharamda Jennings ki Dr. Kunjabasi Wangjam National Institute for the Orthopedically Handicapped ki Director Dr. A. Biswas Amadi Social Welfare ki OSD Chabraya district Singda Ladiba Public Health Center Amadi Community Health Center की डॉक्टर क्याना सरविया की डायरेक्टर डॉक्टर ए विश्वासना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट याउद्रबदी कानबा फंगदबा कया अरेंबा ओइगनी हौजिक फावदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना तोंगान तोंगान बा मखल की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिसिंग 39 रोम पीखरे हाइकी स्पास्टिक सोसाइटी मणिपुर की सेक्रेटरी तोकेंद्र रिकीना पब्लिक हेल्थ सेंटर अमदी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर द लेबा मेडिकल ऑफिसर ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू तौबा याननबगी एमएसएनी 38 दा थोखिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्डर अदु चना हननबा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम असि चथबनी हाइकी MPP की वाइस प्रेसिडेंट मनीषना हापते चेन्नई हारिबा थौबाल तांगजेंखोंग अहन बिदेगी युमना मनी हारिबा मियो असि ममांग चही की नवंबर 12 दा URF ता यावगे हाइदना निमित असिदा लुपी केम अमदा थुंगलकी पार्टी ने चांगेंग चथरिंगे दिसंबर 19 नोमाजिंग निमित की निमिदांग पुंग निपांग गा मिनिट 13 रोम चपा मतमदा केम तकी लोन चेन की मियोनी लुबसी की अहक थौदांग अमता पार्टी सिना सिना की जे हाइना URF की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी सना जावो मैते की चेरोल मन हाइरी मनीषना मिसिदा URF का मरी लेने दे हाइना मांग सुलुबसिना सेंदोक्रे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की वारोलदा पनकिबा थांगा चिंखादगी हाइसनाम बिनोदो अपोपा बिहारी हारिबा मिसक असि हौजिक URF की थौपुरिबा मिसकनी KYKL गमरी लेने दे हाइरी लमदम असिबु लमजिंगिबा ओजा गुरु अमसों अखंग अहेसिंगना ngahang haki wakhal khanduna miyambo aramba poktaw piduna lana lamjingnaba honabigenu asigumba akhang ahe saba kharana ekoi nomo nomogi lekha tarakani haina akomlu ki vice president L Newton Kumar na lafer pata level loop asigi office ta pangthokpa pawun mi pamamda phondokre mana makha taraduna priya maitha ki habisi miyamna khangnaraba sakhi oiba aiba kaya leirabani amasung malemgi archives kaya ta fawba mayek sengna leirabani masida handak miyamna sakang ओजा गुरु खरना लाना लमजिंग बना अखोगी चही कया लेजरलबा पुवारी फावबा मफम मरांग खंगनदनबा फिबम अमा ओहले मयांग हाके वाखलना हेन लेखा तारक हनबा हाबसी मतम लेरिंगैदा वाखल खरा खंथाउसी हाइकी दो नोंग स्कूल रमनी हाइदना मियाम निकाय खुमनरिबा ओजा इबुंगो आरके जलजिना हौजिक लेरिबा लारिक मयाम अमा कोइना पिजरिबा अमदि मणिपुर प्रजा पुनमंगना लमदम सिदा पुया मै था येन खंगदना लेरबा सिदा मान मै था किबा लेते हाइबसे अखोजि लाबि याम थिबनि अदुगि सु मथक्ता आइना मंगोन थमदनिबा वाफमदि माने यामना मरि लेरगदि मयांग नंबम बिरमंगोन इरंबा पुया मै था बा हाइबा ड्रामा दुरा इरान केसन तोरंबा दुरा मतम दुरा करि गिदमता मा पुया मै था गि दे मागि लारि सि लाली मसि ड्रामा थे तोबि यारो एन मा हाइगि तके लेना अखोना कोमकुइ साइट की थमजगदबदि मतुंगसु लंदम मसिबु लेखा तान मांगनबा इरिबाग सिबु मांगनबा अमदि इरिबाग मियांगी
एजेंसा वाफम अमत फोंदोक्पिरक्तनबा अखंग आही ओइबिरिबा ओजा इबुंगो सिंगी मफमदा अकोमलुक पंगैपांगना इनोलुकना निसिंगे February kuntare ki nungti ki phongba pauche singda KCPMC lamyan bakuman gi lanmi chungjara de hariba du yumfam yaudabani haina KCPMC lamyan bakuman gi publicity secretary jingin sana mangang gi cherol amala singdora le haukiba chahi ki October 13 ta URF ta gi changlatuna safaba masung jinungam bi aniasi rom hariba lubasigi hana army chief pairamba aujingna foreign secretary oina lebadagi makoi ahumna lupi chana kanglon gi wangmada sengkhai thumkhai taropa amadi suda charkraba miyusinda contact tongna mamal yamlaba lanmi singbu yegnabagi khutta sinanaba thorang sing toramba lupki lanmi singna thidokpadagi khangba ngamki makoi ahumbu wahung pahung tawduna cherak pinaba khanaringai da khudong chaba lauduna chenkibani lubasigi army chief amwang kuman organization secretary chingsang amasung finance chief hira chandra lub asigi general headquarter da tekakaidana lady TZG Mahiroi Rep Tawbada Mara Lairaba Mio Ani Angurba Pifam Topa Jerak Piki Bagaloina Taudo Asigi Matang da Semkiba JSC Nasidagi Mutakre Miamgi Kongjang Asina Mai Paki Bagi Tauram Ama UMO Gi Nasinduna Manipur Press Club Pangtokre Tauram Asida Prosecution Director MG Tes Kumar UMO Gi President M Sarojini Amasung Lebak Lemasu Sarukyaki MG Tes Kumar na Rep Case Ki Taudo Sing Topada Police na Yariba Makai Tuna Case Lokat Pina Honagadabani victim Amana Tauki Marik Chumba statement Pirabadi case adu Matam Yamna Jangan Bagi Kanavalati Haiki. Science Teachers Forum Manipurda Meite Miak High School ga khusam naduna National Science Day gi tharom Kongwada leba school asida pangthokre tharom asida Imphal Municipal Council gi ward member Uhidrom Noren amasung forum gi vice president Nabokumar Yunamsu saruk yaki Mayang Imphal Private Center da thokiba thawdo du art ki Mahirui Singh Kharana pendabadagi thokibani haina United Indigenous Students League Manipur gi charol amana phondoli Science ki Mahirui Singh room number 3 dagi 3 ta tabasina Xerox print answer paper piduna Tahalamba Karamana Matam Dori Haidana Tantorokpa Aduda Mahiri Karana Taromniba Mong Adu Pendabadagi Sawaptuna Toning the Toto to Tokibani Barika Center Aduda Liki Kanguna Tonglubada Center Adugi Akwebagi Fibum Adu Yengi Mahiri Karana Laurokpa Amadi Saunarapagi Mong Ubadagi Jangsil Lubada Tokiba Todo Sing Adu Tinaraki Mahiri Sing Temjin Badagi School give furniture to Gaiba Toki Administration Mong Madil Tadana Barika Pangtopa Batam Helaba Fauba Barika Tahanba Sigidamok School Asigi Principal Yi Mathakta Karamadandi Pika Ribano Hangli Amaromda Sugno High Secondary School da Barika Taruraga Tholakpa Mahire Ahum Amasung Topopi High School gi Headmaster in charge for Sugno Bazada Duty Taba Personal Singna Fukiba Tawong Yaning Daba Fundoroli Thawbal District NRGS ke Kanaba Festum kaya Teliba asi thabak oina pangthoktre haina district asigi pradhan singna fondoli Manipur Press Club ta pangthokpa pawi mifam amada Hairok Part 2 gi pradhan TS Dhanachandrana district asigi oina numit 10 fawba thabak shude masina pradhan singbu miyamda lana uhale amaromda Line Department Jila Parishad amasung pradhan gi chada kumanga gi thabak asida Jila Parishad amasung pradhan gi thabak singi utilization certificate matam chana thaganaba honai adubu MLA Minister na Tharapa nominee kayana utilization certificate thagapada apan baoy local MLA amadi DC na Hiram Singh asida miyeng changbiu haiki Pradhan Singh na aso safum ngolwena na koigi posad cheliba 100 days pigidobni haiba posad sing ko segai jagani haiba khumsme si khamjage si koi job card holder singbu aso nam thak tawani haiba khumsme maru wena si khamjage job card holder sing na Sahi on the Missamani, Tau Suzuki Hamtanda, Padana when I hang now. Leaving them the Bazan Hakuyam Land Ubirpa, Masia Pasina, I had Zokar Hundersing that I had Chimpuksari, Masi Manpur Gomel Amadi Indan Gomina, Wagi Panzaita, Sakti Sinudavagi, Moina, MG Energy, Ecolasi,
sai government passion ki badagi pibangam tabani hai bas me hak hero patu gp amadi Thawal district wina ya Sinjaraga ya musimai thumjari ngarang midang pung tarum taba matamda masakang da pamir karana mayang langjing gram panchayat ki pradhan khangewam sanatong gi imda bom nang sinduna pokhai halam thodok yaning da phongdo tuna mayang langjing community hall da wakat bifum chathakre miyam bom paiba pohanganu gram panchayat khungangi thawai ni haba play card thakki mayang langjing semgot sagat pan pilu ki general secretary ki bor kanyana kanana karigi da bom adu pokhai halam libano habadu athubu matamda sengdok piu haiki Mayang lang padahan kan pacari padahan si miyang gi nau na miyang gi seba tok jege na song tok chara ba amagi mioi da inda bom karam balum na tau ba atu ba matam di song tok pirau mayang lang song ka saga di lum na atu ba matam song tok chara amarom da mayang langjing gram panchayat ki pradhan ke saraton gi yumda bom nang sinduna pokhai halambagi thodok manipur panchayat parisad na yaning da phongdokre pradhan sanato na phongdokpada mangonda kanagumba lup amatana selpiu harapalaite kanana kari maram gi bom adu pokhai halam libano miyam gi chako tharangi thabak pakapada aye pabibi ganu haike parisad ki president itobina pradhan singh da chathari ba thawong asina makhata na chatharak labadi chako tharangi thabak pakapada chauna akaba piragani bharat nirmal Rajiv Gandhi Seva Kendra ki makhada Information Center sing sanana bathabak sing pakabada akan ba pressure pirak liba asi handok pinaba apil tawki Aizda jamna kuigi aki tudunba kuigi togong khangnandaba sugumba thawak mayam si panchayat payalai singi miut singda sum makhata chatharak taragadi koi panchayat ki member oiba koisu togong khangtaba habong khangtabadagi sugumba ya genugi wak kanang singsi koi development thabak tawak kudimok se koisu potharak payai haijani Mapagi damak selga mantik na bapamde asing ba chuma miha pa puthopio haina laikhijaba MPP gi Vice President Manisana gi machanupa TK na phongdokre Manipur Press Club ta pangthopa pawgi mifam amada TK na makha taraduna mapagi pauche amada MPP gi Vice President hapada chenaba KYKL gi miu aba fare phongakhiba amaromda Deputy Chief Minister na miha pada chenaba cadre faduna jail da leire haiba asina yamna chauna chingnaba leire mi ama heta faraga thodo aduda chenabani haiduna case asi Lucinana Bahonaba Mali, Hiram Asida Manipur Sakana, White Paper Amaputhu, Leki Drabagi Imungda, ex Gracia, Claim Torabadi, Pigani Habawa from Fazaba Watli, Nan Manipuri, Sibada Makoibakogi, Family Lalaga, ex Gracia, Claim Torabra, Mapagi Sibaga, Selga Mantignaba Pamdi, Haiki. Jam Democratic of the way that Kenusi, Equigi, Kiesi progress Lainaba Hana, Police, the Ganoda. Any department that could case mari information piraga progress line of high nakuna honaraga laibasina ikoina kenosi government I could gi kenosi tabi da budung to aduga irang tawragana khudakta express appearni masa thabak hapani adu tawrani tawrani heta taw madu makchu laikhidiba hanji political leader am wena laikhidabanina leader am obirambanina Madungumagi, I could give Mantinaba Manba, Ganodumati, I could give Shaitagi, Dogero Hana, Siva, Tobjeti, Aduga, Masidi go Mena Masagi responsibility Kana, Tobibam to Hana, Tamjani. Masigi former pouches in the MPP Vice President S. Manisana Mihata URF Jenny Lubasigi Muni Hariba Y Mani Tawal Tong Anbi Amasung Commander Lemba Tanga Chunkadagi Hariba Musing URF Ki record late Hana Sakaga Wali Sanana Batola Kraba URF Ki Publicity Information Assistant Secretary Poinu Luangi Cherol Amana Sengdorali Amaromda Lubasina Miamdagi Loramba Selgi Mateng Mamang Chihigi February Tarahumdagi Lepre Maramasina Kanagumana Luki Mingda Sel Nirapada Piba Mating Pang but Tobiganu Hari Taudam Digvijoy Misigi Matanda J. Sinanga Sisu Wangoi Bazara Wakan Mipam Chatakre, Missi Sigi Matanda, Achumba Sing Balangalazin, Amakambangam Jiba Fawa, Kongjangasi, Chatakigani, JC, Ayab Yaudana Post Motem Tobiaroi, Masida, Home Department, Achumba Potok Trabadi, Miang Kusamadana, Akampa Kongjanga, Zangsina Nabagi, the Maxim Sari, Hari. Koto the Manachiriba, Ladybug, Pibamsi, Mui Masana, Missy Halaga, Janjan Banabse, Mayam, Roy Kangabo Apani, Police Nabi happening. Since the Haliba Misa Putopan to Putota, I quite as he was a low one.
लालिबा लोकसभा मेखल असिदा हाना चीफ मिनिस्टर ओइदंबा आरके दोरेंद्रना कांग्रेस कैंडिडेट महाकी वर्कर सिंगल लोइनना सगोलगनी हाना मीडिया दा यावखिबा पाउ मतम सांना दोरेंद्रगा लोइना दुना लागलबा वर्कर कयाना यारिंगदबा फोंदोक्रे वांखै थांगजम लकाय दा बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट जॉयदेबा जनरल सेक्रेटरी के.एस. भवानंदा अमसुंग सेक्रेटरी मीडिया अफेयर्स एल बसंत यावना पांथोखिबा मिफम अमदा वर्कर सिंदा हिरमसगी मतंगदा वारेप लौननबगीदमक पाउ खंगलखिबा लेते वर्कर सिंना महापु सकोटपगी महता बीजेपी या स्कूल हेनम पांगल कन्ननब होनगनी हाइरी खबर कागज खरदा अखोगी आरके दोरेंद्र की मरुओबो वर्कर मयाम अमा कांग्रेस सपोर्ट तौरे तांग कुनिथोय द मीटिंग अमा तौरगा सपोर्ट तौरे हाइगिबदो हारिबा अखोई चौरंगना मागी वर्कर लिसिंग अनि अहुमुक्ति मोइना पाउ पिरखिबसु लेते करिगुंबा अमत्ता हारखिबसु लेते कोइदी हानेगी हाली मसागी मसा ओइबा बीजेपी दा कोई अदम सपोर्ट तौरी सिने इन हाइजिनिंग माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की थबक तकी पोथारबा एम्प्लॉई तरनिपान ngasi फेयरवेल पिक्रे ऑल मणिपुर माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन सिंधुना लंफेर पाता लेबो ऑफिस दा पांथोक की थरम असिदा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के मेगाचंद्र एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एस संजीव चीफ इंजीनियर एम श्याम बाबू सुसरविया के मेगाचंद्र ना एमआई डिपार्टमेंट मतम सांग थबक तौरलबा वर्क मास्टर रोल अमदी वर्क चार्ज एम्प्लॉइज सिंगी पिथोक्तना लेरिबा कुसुमल मार्च था फावदा पिथोनबो होनगनी हाइके वाव ऑफ दियोर सेवा सम्मान फंगलबा दांगमई लंपुइजे कवि शिक्षा विकास समिति ना लमयान बसंगदा हराव तयाम ओखरे थरमसिदा हेल्थ के डायरेक्टर ओलंबा डॉक्टर चंद्रमणि प्रोफेसर एम धनेश्वर डॉक्टर आके समरजी सुसर याकी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मरुएबा लुचुंबा ओइदंबा नावरेम राम सिंहना मसागी अनाबा अमदगी हौकिबा तांग कुमंगादा तेरा लोकरापम लेखाय लेबा मसागी यमदा लखिदबदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना वाबा फोंदोक्रे राम सिंह इंगसिम चमापन मरफु मरीदगी पार्टी दे याउदना स्टेट जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट चिंगवा तोंगा तोंगा मरुएबा पार्टी की फर्म कया पुरंबा मियोइनी हाइरी हौजिक सानबगी पाव नसीगी सनबगी पाउदा कुंठा सुबह स्टेट लेवल पोलो टूर्नामेंट के फाइनल द खुराई पोलो क्लब अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब बी का तेनरगनी और मणिपुर पोलो एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल की पोलो ग्राउंड द टीम कुमरी नसल यादना चथरीबा कुंठा सुबह स्टेट लेवल पोलो टूर्नामेंट के ngasi sanagi ba ahan सेमीफाइनल मैच ता खुराई पोलो क्लब ना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब ए बु पांजल तरा निथोय मरी द मैच पीख्रे मैच असि द खुराई पोलो क्लब के पी ओजिना पांजल तरे एल थॉमसन ना पांजल अहुम अमदी पी जोतिन के लुगिंद्रो टी रोशन ना पांजल अमम चनके मणिपुर पुलिस ए के पांजल सिंह अदु टी प्रदीप कुमार ना पांजल अनि अमदी एम सुरजीत एच अबुंगसना ना पांजल अमम चनके टूर्नामेंट असि अनि सुबह सेमीफाइनल मैच ता मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब बी ना चिंगई हुंबा पोलो क्लब ए बु पांजल तरा तर ओम द चाउन माइथि पीख्रे मणिपुर पुलिस बी की पांजल सिंह अदु एस बिमोल टी एस रंजिन ना पांजल मंगा मंगा चनके एच अबुंगचा ना पांजल अहुम एस समोरजिना पांजल अनि अमदी केस नोपो nganbana पांजल अम चनके टूर्नामेंट असि अरोबा मैच मार्च की तांग अनि की नोंचुल पुंग अम ताबदा सनारगनी लंथवा पब्लिक ग्राउंड मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना टीम निपान सरुक यादना चथरीबा अदिसुबा 2020 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सनकिबा मैच ता साइक्लोन थमैबना चेम खागेमपलीबु विकेट मापन द माइथिबा पीख्रे चेम खागेमपलीना हाना टॉस ngमदना बैटिंग तौबदा अपिबो ओवर कुंदा विकेट मरी तुरगा रन चामगा तरा निपान लौखे मसिगी पाखुमदा साइक्लोन थमैबना ओवर 13 गा बॉल अनिदा विकेट अमखक तुरगा अपिबा टारगेट अदु योबा ngमखे साइक्लोन थमैबनगे थोइथोइना बॉल 18 दा रन निफु मरी लौदुना मैन ऑफ द मैच ताख्रे डीएसयू क्वाकजल अमदी मॉडल क्लब सिंगा मखा हयेंग सररगदी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लोवांग समंगwi लोवांग पोपा क्रिकेट स्टेडियम दा टीम मापन सरुक यादव चथरीबा फर्स्ट प्लेट टूर्नामेंट की ngasi sanakibada WCA yengkom lerakna force category ran nipan da mathi pikre WCA yengkom lerakna toss ngamdana hana batting tawda apiba over kontra manga da wicket loina turaga ran chamaga humbutra humdoi lokhi madugi pakhumda force category na apiba over kontra manga da wicket loina turaga ran chamaga humfu manga khak loduna match asi WCA yengkom lerakna mai pakhibane WCA yengkom lerake प्रशांतना बॉल 53 रन 38 विकेट अनि लौदुना मैन ऑफ द मैच ताख्रे हयंग YWC पाचोय अमदी थाउ थमैबंगा सनगनी
Ahando Women Open Futsal Game Mapu Manipur Police Sports Club ANA Oikre Imphal West District Football Association Sindana Pisom Ningom Leraki YLL Ground Thasi Tantara Mapandagi Tim Tarana Saruyadana Chatarakiba First Women Open Futsal Ngasi Lesin Kre Lesin Bagi from the BJP Manipur Pradesh ki Vision Document RK Ranjan Amphagi General Secretary L Ranjit Roy YLL Pisom Ningom Leraki President L Haridas Amadi Imphal West District Football Association ki President Esana Thomasu Saruyaki Ngasi Aroiba Match Sanakibida Manipur Police Sports Club ANA ESUB Wangkhaibu Goal Manga Anida Matiba PK Manipur Police ki Panjal Singadu O Bembem Amadi Roni Balana Goal Ani Chanki Atopa Goal Aduna Chanjan Chanki ESU gi Goal Sing Adu Umabati Amadi Permesori na Chankibani Tournament Asida Man of the Match ki Mana Manipur Police ki O Bembem na Takre Highest Scorer gi Mana Su Goal Kontrama Panchanbangam Kiba Manipur Police ki Balana Takre Best Discipline Team na CRC Tagel na Takre winner whatever team da Lupalising Tara Amadi runners up Taraba team da Lupalising Manga PK Hero Foundation Amadi Tafaspa Tabungko ke Tafaspa Ground team Nipuna Saru Yadana Chathariba Anisuba Geno Corporate Football Challenge King Asisana Kiba Tonga Ba Messinda Langol Biu na Caesar Hospital bu Goal Mari Amada Babina Diagnostic na Kumuzam Enterprises bu Goal Tare Sinoda Turku FC na AMRT DNMWU bu Goal Taret Sinoda Amadi Raspri na ASA bu Goal Ani Amada Matiba Pikre Hayang Ahan Background da Amada Amadi Hero Hitoga Sanagani Anisaba Ground da BSNL Amadi Southeast JT ga Sanagani Awam Subground da Air India Amadi Horia Enterprises ka Amadi Marisuba Ground da Saron Industry Amadi MM Gas ka Sanagani Team Mapana Saru Yadana Ahanba State Level 6 Men A-Side Veteran Football Tournament Kuraining Taubungi Peaceful Club Ground the Chathariba First Case Prize 6 Men A-Side Veteran Football Tournament King Asi Sanakibada UVSA Lilong Chajing Amadi TRVSA Nambol Goal Amata Chanabangam Dana Dro Chakre Hayang Ahanba Ground da Basai Thamaban Amadi ISAV Kongpalga Sanagani Alisaba Ground da FC Imphal Amadi Basar Nambul Mapalga Sanagani YCC IC Amadi KASWC Konta Halubna Sindana Y Razmani Ground da Tim Tarang the Nesaru Yadru Chathariba Anishuba Yumnam Razmani Memorial Invitation Men's Open 7A Side Hockey Tournament King Asisana Kiba Ahanba Ground da Manipur Police Sports Club Bina Henjunaha Bu Goal Ohms Anida Maitiba PK Anisuba Ground Gisana Kibida YCC ICB Ahanlupu SYUC na Goal Ani Amada Matiba PK All India Football Association ki makada All Manipur Football Association asindina thaom chathagadaba grassroots course ngasidagi Kumal Lampa ke artificial turf ground da Amphagi General Secretary Ranjit Roy na hodokre course asida piliba angang marifuna saruk yari course asiga mari leina na Ranjit Roy na phongdokibada course asi India gi oina stand mari khangabada Manipur Yaropa asi yamna labak phabani game asigi maruweba panandi lamdam asigi yumbi oiriba youth singbu sports ta pusinduna afabami ama ohenbani course asida mapaleba ke course laktuna training pigani haiki masiyoba ingasagi pau pizari ICAR Lamphia Party Fangba Pawi Matung Inanga Sigi Kwaidagi Saba Asi degree Celsius Kuntaruk Dasmik Ahumni Kwaidagi Ingbana degree Celsius Mapani Nusita Yawa Ising Manluki Chang Ayukta Chada Marfunipan Nutilana Chada Marfumarini Aduga Nongjugi Changna Millimeter Sunyani Leslakdamaru Pamukana Pizari Manipur Super Speciality Hospital Lingna Bakhanari Haina Chief Minister na Fundokre Langthabar Kunjamapata Sakti Leba Boma Pokaibada Mio Sole Amadi Kangabo Kiparika Center that Myrisina Nuna Tazindagi Police na Lakshina Nabonavada tear gas kapagi Tota Myrini Panyauna Mio Tara Sole Nasidi Stephen Pizza Pau Matas Sinjari Minta Vidim Smokana Kumjari.